Gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior niwe kiasa imetatala ila inionania uno muvango wa uiti wa Mutula Care withiwa withukuma uyu kaitina wakavinda kavutho mbunge ya Makueni kumya wendekethio kwa executive yele simetatala ila ikutuma muvango u thukuma valapyana na gavana u ni kana muvango u withiwa utonya kutetheesya mwene nthi kukwata uiti wa kila muthemba batendevi nthini wa hospitali cionthe cia kaunti ya Makueni. Caleb Chalo mkwelesya akinenea maofisini ma gavana musiene wa wote gavana Mutula Kilonzo Junior ni waikithia kana muvango wa Mutula Care uvanie kuikithia kana kila mwene nthi wa Makueni ni wakwata uiti utendevi wa kila kiwango na ingi athesya muvango ukumana na mokulyo ma mbunge ya Makueni ma kwenda uelesyo wina ulungalu yulu wa mitalatala ila ni utumika kenda kuikithia kana mwene nthi wa kawaida ni watethe kana muvango u nene kiasa hii sindu mitalatala ya undu Mutula Care kuthukuma nikanaje ende assembly meje kiasa inu ni mana tukuli tumanenge guidelines ya imbesa ikawa register andumeana na ikemba kina ndugu ikemba kiitumika hata na imbesa sia amino tumika mundu wa register akaita wachao katika guidelines hizo nipe kuona ni kindu kila andu makaita wa na tuikite categories yonde there's emergency care there's na ile ingisi katika the fund with the mando no maitwe na kesi isu si inya ando no maitwe from emergency ona kuvika ila sikuita chronic illness ta cancer mamina iko katika registrations matona makimbo matomnya utumia card isu kukwata oiti otau Mutula ni waumya wendekethio kana mbesa ila muvea wa SHA utongethia kana utonga masivitali itomeke kutetheesya sivitali hii kuthowa ndawa na miyo ya uiti tene itekwetela muno ila ndawa siathela masivitali twenda refunds ila si ukwatikana kwisila kwa ndivila sikwiwa na enende kana ile tukwiwa within isi atomeka kutetheesya masivitali maitu mawendawa kana maandike wandu ni matonya kuandika ando meo need kana makaiba on equipment pe mutalatala wokite kwisila kwa serikali and through Digital Health Authority sivitali ikawa ndawa na mbesa ila si mali totongewa makauma sia katika refund ila si sia SHA na tuenda withi episode hiyo so nikaenda withi sivitali sietela muno ndawa ila essentials ya mino thela ni matonya kukunia KEMSA makaete ona kundukula kungitende luketha ni matonya kweyuya and mwisho withi kano equipment matonya imbo mazendo ona microscopes tuenda withi mena mwanya usu kwesela mubango weta Facility Improvement Fund FIF nunu mbeza sia sipitali sia lika account sioka katika kenando cha treasury na pato usuni kena with sipitali situ ni sia jungamia na mwene ndi uyethi ya yu emba sipitali na ya kanila ya kathonzweni kana Bosnia kana kithiululu kana ubete with sipitali suni ya soba mini mundu sunda kaenda bandu bangi nuntu thienda tu register mundu na twamino mu register aithi kuitwa masako kano ilobi wenda with kinando chuni cha tumika ku make sure kanbani ward zitonya okomwa ni siakwa embani ndawa sia litakuwa ni siawa embabe kindu cha litakwikwa andu me ukuli kikwe nikana with hospitali isu ni yaila na andu make siochu meiwa mea ani ma hospitali isu yu Mutula ni wekia sahi mitalatala ya Mutula Care na yuye kwatiwa kutongwa mbunge ni akaunti ya Makueni kenda kuvitukithwa itanamba utongwa ingi muvyani wa executive na kwikewa sahi wa muthya kenda kuambesya kuthukuma tulike katika SHA nipope kwithwa na ilatiumita Mutula Care scheme yetha yepu ikaviete ala mekwitha matetona. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo.